Tia kemba revel taitem ngonang ane teman lok yang ano saji ing noi lanse correct nembeng yang haga show mak ngonang yang pui yelak pa ing meng ya pui maya pui yelak pa kawang jingna kawang tan mekti shwa tam lak jingna teman tiao yelak pa wong nang bufai no mong ham bufai kawang we kelak kejase kawang teman tuk pai mayung yang teman da iyo we kelak kejase teman mong ham bufai yung ngonang teu khai tiao yelak pa ausina miatang ngoi se ye pobla no ngonang bai no miatang ngoi se tenap tang ngoi se revival taitem ya pun oi sing ba mi ngi yang ini lanse mi bai wo yang bai bla no ma ngonang bayang boy hangoi ji no tia gemba taitem ngonang ajido last 2026 KBSM revival itu program ase ajibi amikan nihiligina aje amikan mon khuligina aro ajibi jagalinis nai ajinis nai like a statue in nga thagi shido hadu revival taide matama chingna kau ye tauba chachang jabun menglak okay I would like to request even the youth office bearers, even the youth executives, and even the media brothers who are there, who are waiting for our call, to join us. Yedibi khara guribi, yedibi khara guribi. They, itu speaker lo board bi khara guribi. Ikun hoy aji do pai gai, ngai gai, no. Teman jangan meng yang worship team teman sa lokpu hada yemai no hayang pui youth executive lano teman pai join meng kai youth office person ngoya can I see the youth office bearers can you show me your hands youth office bearers aji do ikun hoy busy no bi ini aibu dibi akan bi holibi join us aji do IB and then media brothers IB come Come down. And all our brothers and sisters who were here standing, Ivy, come on. Ivy, join us, Ivy. Ulabi, go no way. Heidi, ulan no way. Kiliman sorong, Ivy. Candy volunteers, please guide. Ivy. Agida Ivy, yide. Fill up this place. Na ajido kusam kaina aise. No olawo kaina. Can I see your hands? Show your hand to worship the Lord. Eda hat utamana nu olawo lagi uday. Ivy, come on. Emani no hoido bishida gishido. God is good. Woo! Someone clap for uday. Come on. Aro nai, aro asena nai. Itu poda nohoda kana suru nuguro baji do. Youth executive or youth office person kan nagada kana suru nuguro bo. Media laga brothers kan nagada kana suru nuguro bo. Sound and media team nagada kana suru nuguro bo. Youth executive kan nagada kana do suru nuguro bo kachidai. Chairman secretaries kan nagada kana suru nuguro bo kachidai. Media brothers kan nagada kana do suru nuguro bo dai. Potam, above, come by, above, come down, no queue, come down. God is good all the time. Woo! Someone take one now over there. Let us all calm down. Let us calm down. Let us calm down. Let us calm down. Before we shout, before we praise, before we dance, it is always good to start with a prayer. So, Sister Young Lim, can you please? So keep praying, Guru Holy. Sister Young Lim will say the word Amen, and let us all pray. Hallelujah. Shauba, shauba,
Nazareth Jesu Christ aman mayopoy upa ng mga iyo. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. There is no wrong, there is no God like our God. No other name, no other name is worthy of all our praise. He's the rock of salvation, it cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no wrong, there is no God like our. One more time. There is no wrong, there is no God like our God. No other name, no other name is worthy of all our praise. He's a rock of salvation, it cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no wrong, there is no God like our Rock of Ages, Rock of Ages. Jesus is the rock, Rock of Ages. Jesus is the Rock of Ages, Rock of Ages. Jesus is the rock. There is no wrong, there is no God like God. There is no wrong, there is no wrong, there is no God like our God. No other name, no other name is worthy of all our praise. He's the rock of salvation, He's the rock of salvation. He cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no wrong, there is no God like God. Rock of Ages, Rock of Ages. Jesus is the rock, Rock of Ages. Jesus is the rock, Rock of Ages. Jesus is the rock. There is no wrong, there is no God like God. God is good All the time. all the time. God is good. We are free in the Lord. Tamana kawanga i pay no tang pem tamang ching ne i pay sacrifice the man yang taman the freedom yang tembu enumabu taman lana tembulan yin tembulan ngonang okay we are free generation, you know, we are living in His grace. Tamana freedom yang tembu no hado ni halal ngonang hado katalang ngonang okay taman mongchang epa taman juday epa kawang tan mikti shwa tama. Let us sing I'm free. Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free. Yes, I am free. I am free. The rock. I am free. Everybody sing with us. I am free today. I am free today. I am free to live for you. I am Free to live for you. And I am free. Yes, I am free. I am free. I am free to roam. I am free to run. I am free to
Through you the kingdom comes. Through you the battles won. Through you I'm not afraid. Through you the price is paid. Through you there's victory. Because of you my heart sings, I am free. 'Cause I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to taste. I am free to take. I am free to live for you. I am Free to live for you. And I am free. Yes, I am free. I am free. Who the sun sets free is free indeed. Oh, who the sun sets free is free indeed. Oh, who the sun sets free is free indeed. Yes, we are. Who the sun sets free is free indeed. I am free. The raw sings. I am free to run. I am free. The days. I am free to take. I am free to live for you. I am Free to live for you. And I am free. Yes, I am free. I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to taste. I am free to take. I am free to live for you. I am Free to live for you. And I am free. free. Yes, I am free. I am Yeah. Praise the Lord. Yeah. God is good all the time. Can you raise your hands like this? Both hands. Both hands. And when I sing, yes, Lord, we'll move our hands like this. All right? Can we? Can we? 1, 2, 1, 2. Yes, Lord, yes. Both hands. Yes, yes, Lord. Come on. Yes, Lord, yes. It looks beautiful. Come on. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Obrahan mo din. Someone new. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Today. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Come on. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Are you ready? I'm dreading my soul. I'm dreading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm dreading my sickness. I'm dreading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm dreading my sorrows, and I'm dreading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. My sickness, I'm dreading my sickness, and I'm dreading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Someone to jump for a go, come on. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes,
Suruh suruh binana. And then you're in the front, but you're not jumping. All right, you're not moving your hands. Ini kan hold deh. This is unfair. Deh. Am the ando smart hold asa lagi deh. Nah. Am the ando jana asa do. Nah. That you jump, that you move your hands. Nah. Hal ini kan aman pare. Kuli bukini asa ni. Pokitin na. Ini kan hold deh. We'll sing this one more time. Okay. From here to here. Ini ba itu tak na. सब मानो हिलो दे आमाल बाबा माखान तपे मन स्मार्ट हो जरे आमाला youth director किमान साला जरे आमाला youth pastor दे even he is still so energetic दे तालो दे आमियान दो 20-30 years के बसे दो ताई इमन energetic है why not we ना God is good all the time I mean सब चोर clap come on are you kind of cham guna का वो दे no yes ini kan deh are you ready are you 1, 2, 1, 2. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Join me, raise up on you. Come on. Sa, iti ekta kana kawo ina wana we'll go to the revival. So everybody, join with us. Come on, someone join me, right? Long pen wala mo tabi de, giro chance de. Come on. One, two, 1, 2, 3, come. Jumping in a line, lot of cheers. 1, 2, 3, go! Jumping, say in the line, in the line, dancing in the line. Lot of Jesus, dancing in a line. Lot of Jesus, dancing, so in a line, in a line. Smiling in a light, a lot of Jesus. Smiling in a light, a lot of Jesus. Smiling, so in a light, in a light. Lot of Jesus, jumping in the light. Lot of Jesus, jumping in the light, in the light, in the light, in the light. Hello, check. Hello. Yalak pa tamana.
kawang babek ti siwa tamna hem lokha hangsina kawang kumjing na pay oktake moilan chamse yongha yalakpa kawang mikti siwa tamna yaha hongli tamna revival hem chani lokha tau chinese revival teman akyang nyima mars lima yadabu teni yunlan jing ya bungonang tening 2026 jingne revival akim bangonang tiya nang chinese yopui pakcha hatoki ya na tamunang hangsine kawang hinghau chon bulan ngoyapai longmailan nyuyong payong lano nahalano revival walong ming mangibu nama chaibu mang mamangbu hangsin ngoyapai numan chinese hato mengobu sausan balan tenyibu kansler lana yopu hepak yana tamunang teman muilan chamse mingnuha kawang de iya sibu fai wangsim phabu fai mingnuha sato iyang buki kawang bate yopu hepak yalak chine hangsin kawang hingau chonyang ngoyapai hato sisau de ngailak chine se yopato bu fai hato ngau chai tamnang kawang amoy mansi kanslelan numan hatolan da naikon atau ki yong na tamkai iman titikin na menga tamlak kawang bada fan na falak anu yaha chon na tatam se tuman kawang da fan na falak hangsin kawang hingau chon bulan ngoyapai nyuyong payong asina yunlan hangsin ngonang kawang da nang ayen fan na pato nang da anu yaha ye chon lak chine anu kasi ye chon lak chine kawang nang achaw yaha nang mo Holy Spirit ate sona tam pasa nangu hatau ki yop to tumana chamse yopi pag yaha yopa hallelujah ipat kamay sila iso yaw tumana ichang ni sabu nang mikti siwa tamlak chine hangsin kawang nang afabu hingaulan ngoyapai anu yaha anu kasi hangi mo tistam na tamya nang achaw yaha mana tamyang hongli mong may bufay nang mikti siwa tamlak chine nang mabubong ang anyu yop nang upa nang mga yaw amen wang tam sing nang olak chine iya taman ina mikti siwa sisupay Hãy subscribe
kawang ng deminyong fanang ng halan say tang men ng ya chao sokatam kawang hungli mong may buya pa itang butinen minyong baboy ang sinuba to mayong mana hoy landang men kawang na oloy may buya among de buya nyo sokatam base sumin me do local buhay itang butinen minyong bayo buhay halan say uba ng mga iyo amen puy na guribo puy bra isola blessing lo na barbodi mong may se ya to counselor lan na iman de yung may counseling pa kay con sẽ là những mấy năm nó cái tôi ở bên cạnh xa cái sang ngoài bên man những mấy lại cái tắc ba lan ở đêm chính nè giúp bùm mà đây đâu lạc chính nè sẽ ở đêm mai lại nhà nè bay ngõ cùng nè miang mà tàu volunteers land phá đâu tàu tàu mà giang ngâu làm man phá bùm mong mẹ iman nè ya mình bay cái nè teman kebisiem yutlan mung melak ngaulan kawang mupu pabu hadau ngaulan ngonang teuke hadau ilak chingne tau hibakyanan ki dia yadi kiman jun jaun chukura kan aigena se apni kan sob khani khopol pha isubra digena se itu tu kia se kwele Amigan kunyak chukura chukuri kan kiman jun competitive exam di dia se bisibak olabo pass hobo goya se aros dakhan sub officer tangor pabo ble goya se star duida aro star ekta itu digina se kushi babi isubrai do goina se aji yadi kiman jun yadi obore ne jide aigena se yut khan nomanda dong ngau chaine dem nangke somo pha baibu sao tini ado ba bible ka ye au yen kawang song de bai nang hangki yi kawang de phalak ke nomanda do phalak hadaw ngonang to ke nomanda kawang yamya singwanang ke edu dibla se officer edu degree tangor khan dibra se de edu kani mangibi Isuluko dunyabad dibi ina kuina se. Taukai dia adambe ausen tangsemlan bay ngonang naman kawang bade menyong bu fado. Sang sen competitive exam ngonang taume kawang okpo phalak se ngonang taukai me. Mongda soy kawang nang de ade hadaw ya phalak. Nang hi yu buni meng ma apuni hi mangile itu dibo ble koya se. Taukai jelalan mongdar soy mon jinda nukribi sobra itu kan sob tibo teu jingne de mane menyong bu pha yoblak sa dom lokalai bu hayam na yomlan ausen ngonang ausen lokalai yang ke wangdang mano dauki lokalai lak yong jinjin de dom mong mai sai ngolak ngonang bu nomana aseng nang bai teu Nai bak chama kawang ya ada yang ke wangdang daden ongme yong ngawande tau udobal hemlok jing ngoi jing de tawa ngoi talak sisi bude wangdang sungmuk ba ket mo yong ba nanga tau de tawin hibang mang ngoi ja nanga ede ba lai yi hu ka tong yude ngoi khorai able mon nai holibi moi tati kana khura ekdam philang do naw sinaw yalan lokka
yong mong mai sai lok keng yang ge tau kan de tai lak si si bu de wang dang su muk ba tau lai yi tam yang ge nang jing nei bang mang ngoi siang ge tau ge jalalan nau si nau yalan ka wang de deng lak pala sa bu ki mong mai sai wang dang ngolak hadau jing nei de man re ba ya bu ngonang tau ge ka wang de men yong bo pha hangi ba ka wang de man jalalan ke bi shem nau si nau yalan de hangi ba hadau Competitive me okbo phala kai sia bai adau jing ne kawang de menyong bo phayang jamsi yu bai bai kawang de tama moilan na yak pha lem ko ka yo kawang de menyong pha okay kawang tama moilan de moiman damba sa tama moilan na do ba kawang nanga phalak si ba do tuma na nang de yu bai yakai se taman khong kumbo ada me diao simbe ngona ki moi la na kawang mo ba ba moi man yu pe bak cham si ayo hallelujah a chaw wa yang yen kawang praise the lord nang de min yong yong pa nang ka tong yu ka da do man de ya pha lak si e yen nang hayang bu kawang nang yang ke au yen nang song de bai la kai au yen nang de yu la kai e man de pha lak yam do ma taw lak kong do me palak sa nang ingonang yikai bu kawang hakpa kawang nang ingonang to kai dia banyak nau si nau yalan hayam nau yam lan o ba sende competitive exam ok bu palak officer tolak ma tolak sa nang yang ki to kai nang de men yong bu pha boy hallelujah nang de men yong yong pha nang ki o jo ba yen kawang yikai bu kawang hayang au bu to atabu hakpa kawang hadau ya balak se obaji sodoma na mongham nang takai nang yilak pa saume opayang ki sau nang adau konyak hayam na yam lan au yen adau competitive exam pa ngonang ki nang deng deng me moiman hayang lam yu amai nang epatam yang moiman pau se kawang nang de menyong bo pa yu poi oba nang mongai ye amen sa dong ma takai dem balan lai pe yang ngonang ki Tauke hadau ba takai dem balande kawang nang amai dem nak ba phasi ka tong nyu dawai muli yo ok bu kawang nang jingna wan bu yichi nang jingna olo bu khaime dia hada ma au sin hadau lai pha mong ham yong be pha ngonang iman de kawang nang mai dem nak ba teng deng manang pha dam siu se hadau lai de man de man by speaker by joinyang yo pui bak cha yaw nang Chamse atau takai dem balan au yen na pha de ke mongam yong be pha bo kai iman na mai dem nak ba pha si nong me tawai nong me abaka masa no takai de nong nang ke iman a sai de tawai nong me gap nong me yo nong me ano tremen jing na dai ngo balan iman khong ko ma te do yang ka wang da mai dem nak pa yu mai lan na chamse yilak pa yu pe bak ya yo hallelujah praise the lord hallelujah kawang nang de min yong pa nang dia yong mong hom yong pai au yen che no la nya no la na ba yu so mai dem bo do lak chine lai nya nya bai de ke min yong bo pa boy nang i man se de nang yak a chon shi nang lo ye nang yak a lo dem yang oba mai dem ba pa shi tawai nong me kep nong me yo nong me ano Tremen de dai ngobalan se de nang mo chung mai tolo mai mai dem nak ba phasi ki soma me yu po ba na mo ya puto mangonang ji somen ma atau tak mai dem si o apakawang nang yayang sipsi kaya taulan kong kambo makanyoy ngonang ki iman de nang yak kachunyang sabu ibang ma aba nang among bunemeng kama imane se de mai dem buyak kay se ji somen ma mai dem buyu yu puai Tulana sa upa ng mo iyo. Amen. Kau may mamba. Tokay yung wan ba Israel nok phonglan di namana daw yam ya hayanga naman ayen ngulak yung wan ba yam daw hayanga naman ayen ngulak namana yam ya ma Israel kadalantang ma iye wan ki mo ya dai balak
wan bitel katalan ha sulak hayang yo tau ba mai tambu yoglak hadu kawang ngonang mulanda an mai God is good all time teman boy do ishibu tiabu game speaker game director Reverend Yom ba matanga boybu bumanok searching soko boynyo maboybu women department youth pastor maboy ngobu youth department hayang adaba tia revival akamba dai damo amlak chingna paibu yulan KBCM chalalan naman ocean pai naman da yalak pa minyong pha po na yabu hadaw chai damnang tau doctor new balan ocean pai nang yalak pa naman daw minyong pha bu hadaw ngaw yalak pa chai damnang Tamana youth revival camp tamana akeng yune monglap to yechi ma nang malak repent or you will perish Luke chapter 13 verses 5 hadom ya phanyanga ya baibu tia akamba taidam tia taman phai cholak lai taidam do haki hogening taidam nga 26 2nd August Sunday anpong jambu taidam 4 p.m. Amakambu hibak worship team. Number cha. Shooting wilang nyai now tashon pi prayer secretary KBCM Y. Ni sebuah ma achawla yang yoblak pa je Y nokiam finance secretary KBCM. Lem sebuah ma hemlock lak study committee. Beli sebuah ma outreach mission jingnengin salak in charge pastor KBCM. Nga sebuah ma kawang ngau ya apailak speaker. Wok sebuah ma toy dem yoba solak akung. Dia teman cholak tay dem hagong nang sa teman bhai toy wang yoblak chingne bai je nok why nok yang finance secretary KBCM bai je de hibak pha dem nang Tuman bhai yo pui bak ya soma tawalai cha hado ki inang Isaiah Apong Deli 40 aleng tapan bemecha. Oyen tang semne ngonang iman hoi wong yenang lak. Silalan nyaima taye duidalak. Hapoi oyen jamphalak yam yungwan bada atinglak. Iman wong ala taulak. Iman aulan ki yang tiang pai yonglak. Iman patlak hayang nyai khai bu yungolak. Iman kiamlak hayang wong yenang ba yungolak. Tahu yo puhi bagi akaning. Sipsi hayang yayang ma kem yenang ba kan bu yungwan ba kawang. Tumana nyi lai ma inyang harau tairam chingni yo patan bukia. KBCM Youth Ministry tairam. Harau revival camp tairam. Awang ba mabu sa akim dengoya nang amu himana nang ombu bai cha bai mecha se ya bai nang yungwan ba khawang nang da tumana minyong bu pha boi dia akim ba daidam harawa nyu chingma tuman anu hangki ya yanga nang songda nang da ama khamlak chingna nang mabu mu himanya lak china tuman bai yang onang yungwan ba khawang tuman anu amyang tuman yok yesang bu se nang chau dam yanga nang yaha angan bai tuman da ma dam ba Harapan nyu chingma tuman shot yanga nang da ama kamwanda nang ngau chai wanda nang yaha tuman da wang lam matamba wang nang kawang sa amadanga tuman harau taidam chona taining japai macha siya tai wanda nang sipsi tuman pai om kai nang wong nang angan tuman pai om kai nyai na nang sosyan bakaya nang ngau jajapai semai butam hanwanda nang songsat manang chon pa hayang inyo lay bukaya Tuman moela na muhiman ayong payanay oklak sina. Yungwan bakawang haraw hibak hayang tuman linglak tuisaw esebay nang om kayse. Yungwan bakawang tapanapayom nang haraw suba nang mong buhay iyo. Amen. Laija iyang yobatam bu pai je de minyong phanang sa teman boy wongbong hibak chine game director de hibak pha tam nang
Moilanda Anmai. God is good. God is good. And all the time. Ishi Debu. Tiabu Chongyu. Hado Taidam Chongyu. Tau Chinde Ishi Wangsima Pa Angbu. Tuman Pai Kebishim Nyompa. Associate Pastor Woman. Sausan Yulan. Sausan Palan. Reverend Apa Apulan. Hadoma Chimatabu. Ishi Debu. Tuman Pai Kebishim Anyu Apalan. Jehin Aulan. Nya Naulan. Hayang Kanna Debu Kebishim. Youth Ausin Tia Hadoma Chimnang. Wongpong Au. Ilak China se Hipak Pabude. Minyong Panang. Yelak Wongpong Au. Pay Cham se Wongpong Au ne. Tawatia Minyong Pabu Ngau Atam. Hado Ilak China Hado Hipak Yu Bunganang. Tia Taitam Nga Sabu Bade Tuman Yalok Payangonang. Hat Ngaya Muwangyang Manap Mea Tenap Tia Setaibu Me Haduki Tuman Kiama Paibungonang. Tokema Akamya Young first hour Tiaboy word of thanks Hado Wongpong Hipak Ning Epukai Hado word of thanks Adam as a KM director Hado Ngawlak Chinese Hado Hipak Yanangi Awang ne Tuman Muilan Tuman Yopatanbu Hado Kibu Hipak Amay Ayan Amay Taidam Amay Kebi Siam Yutlande Hado Pa Tampuchine Kaong Bade Minyong Pa Yutlan Tuman Minyong Pa Ngonang Paibu Anyu Palan Kristan Amelan Muilane Hado Kia Kaong Bade Ayan Amay Hipak Amay Muiman Buchine Hado Kiam Yong May Ya Oklakne I Way Buchine Kaong Bade Muilana Minyong Pa Ni Sabu Bama Tawa Acknowledge Namyang Hubu Kebi Siam Pumenok Pastor Mowebu Tikon Board Hayang Pumenok Katalan Pumenok Stafflan Pumenok Shooting there Kebi Siam Youth Department Minma Hado Minyong Pabungau I Damnange Kawang Sisome No man Ungau Pabu Chingne No man permission Pabu Chingne Hayang no man sponsorship Hadoki Pabu Chingne Ha Ying Budungoy Ngo Chonglak Hado Banui upon Pabue Tuman KBCM 2026 Revival Camp Titam Yong May Yabu Ngonang Tokema No man Ungau de No man Mong May Bude No man the Minyong Pa Yinang Kawanga Hadoma Shausan Bulan Ocean Wayabe Yom Pamoibu No man the Muimansi Ni Sabu Pama Tawa acknowledge Namyang Hubwa Women Department Associate Pastor Women Wayanga Sausan Yulando Yonga Minyong Pabu Yelakpa Numando China Tamnangi Tuman Pay Anyena Associate Pastor E Women Counselor na Li Tambukia I Hadoki Tuman Pay Wangyak Wangay de Hayanga Yutlan Namno Buda Layanga Sausan Yulan Numano Hadoki Yop Chambuma Hadokia Teningbu Revival Camp Opungi Bungonang Tokema Women Department of Hadokia Maidam Yabu mo ombu da acknowledge Myangbu Hado Numanda Minyong Pabu Kawang Amoy Mansi se Hado China Tamnangi Tuman Pay Counselors Lan Au Sinbu Pumainok among him Yanga Teningbu Hado Revival Youth Revival Kiama Haim Lan Sang Apong Bude Yahame May Mahadukia Sang Apong Bude Imanda Yopa Chamlak Chinese Numan Monghum Li Tambukia Hadoma counselors apa Celan Simpa Ehalan au sina anyuanyalan numan ngoya boy numan sangnyak pu numan pan pa bu ngie numan da man e ngoya boy chaima numan da appreciate namyang alai ngobay o se counselors lan in charge pa upama wayanga au sina hadom ngonangge numan da minyong pa bay hayang ka onga numan ayan toisho noksa de Ayan lam yu da yela pa moy man si chilaw sang so phasi o se hadom monghombu counselors lan numan da minyong pa bungau China tamboy Hado taitam teningbu KBCM revival camp taitam ma monghoma part pabu participants lan au sin ngoyange maidam program maidam phayanga au sin participants lan ngoyange kada cha noi fail na yamyang ba ayan amai phai Hadokia
alu pa toi show da tai ma ba hado tai dam fulfill na myang bu hado tai dam successful na myang wa participants lan moilan ngonang hado participants hado mai dam ya bulan hado cha noi fail na yem yang moilan op pude numan hipak chingne numan participant na myang bu kai hado tai dam wangang oi tam da kyo se numan da minyong phabu kawanga moi man si o si bo dong au chana tam nang worship team de minyong phanang worship team ma KBCM chilalan hongli mong mai na tamma hongli mong ong na tamma kawang pa mikti siwa tamma katalan ngat sap na tamyang numana awang ya matang ya yang tia dang oya numan phan na pha wayang ge worship team acknowledge na myang nang kawanga numan ayan demoy man si anyo wangnyak ongai hadaukia katalan toloy mai ngwan de sangnyak toiling bu volunteers lan acknowledge na numan myang tamnang volunteers lan katalan toloy mai shot wan de numan na kemyong kata sanga sausi bulan no paye numan hadaukia 상부 또만 응이랑 또만 응이부 독다 가왕 스마이싱이랑 또 케메 노만 토이쇼 증네 노만 파부 컨트리뷰션 증네 가왕 노만다 volunteers란 몰란데 모이만시 남노뉴 남노 팔란 시야 대야 하도 타이담마 까다 아담마 응원어 까다 아담마 요엄바 아우싱 토일링바 사우 토일링바 노옥 해양바이 남노뉴 남노 팔란 모이란 하도 타이도낭 acknowledge 남양낭 대야 akem paya khai numan hangi awangyam tang numane hangi tuman chingne campus lan chingne hayang hadoma youth revival camp hipak ma hangsin bo haying numane tim phadagi hado tuman tai do nang gyo se hado namno nyu namno palando kawanga moiman siu se bungau hado china tamnang media team de minyong phanang acknowledge na myang nang media team iman mai bukaya iman efficient na myang bukaya Kong kambo toy lilia in place hadoki imana tematabu kaya hadoki ngonang chainau atan ma wayang au sin ngonang numan moilan omnang individually name na yemang boy numan singnang to khema numan do ka ong moiman si hadoki ya toy show yelak paling ngo kayo se hadoki ya efficiency fe yelak pa KBCM da nang contribution phang kayo se media landa minyong phabu ka ong moiman si o si bungau chaina tamnang KBCM anyu apalando minyong pahubu hado yelak pa inang manyaw panang pa paibu hayang bo yelak patiaw inang anyu apalan no man yopu yenang kama no man yop ya chamsi phanga taning bu KBCM youth revival ke ma cha chang cha na myang habu hayang boy phaima tok phaima no man tuman china yop ng obu yo nok ngo ya boy no man tani ye ji mani ye ji hom len da he pak mamu no man sau tan da mu no man yop chambu kaya tia dang o ya hado tai tam lan na pokano bu hang oye nang ba yo nga wangang oya tai opwa no man yo pa chambu chingna se no man acknowledge na manang anyu palan KBCM anyu palan hang sinong ya boy no man da minyong phabu youth department min ma hado china tam nang gi no man no ayen na mai ma ang si no man no kawang ba chilau sang so ang phau se hado e tam nang KBCM fourth grade staff lan pion sikitra mo wangyang au sinna hado ki driver dong oya ma buka talan hado ke yo lama hado youth revival camp taitam success na myang china se yingi ya boy yo kan ma yo ya phan ma do ke lingbu hado tai do nang to khai ma fourth grade staff lan ke BCM fourth grade staff lan no man lingbu toy mai no man phan na phabu au hi o yangi ya boy kawang ngi ngonang to khai ma no man acknowledge na myang boy kawang no man deo yelak pa moi man si tuman phe kata ma bu singhengin macam bungo yang ke yo pakhumbu macam bungo yang ke hadolan min e ya ho ya boy kawanga singnang to khema kawanga hadakia yo pu mo bulan singhengin macam phong bulan numan moilan de kawanga moi man sio sa hado numan no acknowledge na myang bunga e tamnang anio information pawan da to hembu lan na myang bu chingna hado committee wise ma chairman secretary lan hadokia Numan colony mabu yutlan pautik ya ose numan de hangkiki tambulan chairman secretary lan numan place numan role la yong important na myang buching na tia hadaban yu ching ma yong yalak pangaw nang numan yoi colony mabu yutlan hadokia pai kai repeat ngaw yang iman tia khak ma atang da laya boy yutlan sa hadokia ma buwa numan
convince na myang buching na numan na persuade na myang buching na chimbu se tau mong humate nang moilan na ating lang nang tau kay ma ilak pa hado ki bu toy me linghang kay use committee wise ma ning atambu hado chairman secretary landa mong mai bu numan acknowledge numan toy show acknowledge na myang ngoi klak ki pong modu ki lingo kay kawanga numan ayan hang toy show de moi man si tawa cha phe ma cha se tawa list down na myang bulana hatong nang hayang boy ma bu kata yo ya phan ma ling si bu de numan tawa numan ta ye tawa pin hado ki numan include na myang yang pu na myang kama numan ata amyang win pha hayang boy a sai ni angok bu a sai tang man nok bu a sai sing bu ka wanga numan ling bu toy me ngi lak tau khai ma tia tau list na myang bu yo ma kata atam miss out na myang ngok ma amyang win phao sa do China tam nang numan toy show de ka wang khong kem bu sing bu ka wang numan ayan hang toy show de moi man si last na akim na tuman phai hado ma chimbu KBCM Yutlanda minyong phabu ngau China tam nang ke tuman na KBCM Youth Revival Camp tai tam hado ki ngolak ka jau yo patan kayo anyo pai kayo se bukia tia hado ki khakma akim ba tai tam numan payanga hado tai tam wanga ngoi tam bu chung na minyong panang awang ya ma tang ya yang tia da ngoi ka pai bu chung na hila pa tia tani hado Youth Revival Camp tai tam numan hang ka pai ngoi ka lakhi pang mo every Sunday youth service ngo him nang hado au bo skip na tam yang hado au bo option na yem yang ba tia pai bu ki pai ngo ya o se youth landa hado chung na tam nang ge achang ha singlak chung na ami tumane mani o mea o chai bukia iman singlak china achanga nagamis me ehu bua ya de kiman chun KBCM la youth members khana se apne la participation karne edu success hua se edu program do apni khan present hua karne apni khan congregation apni khan present hua karne congregation thaki ase edu karne KBCM youth members khan aji 2026 KBCM revival camp laga program de kinaga apni khan attend kurise edu nisna KBCM Youth Department to every Sunday youth service loigena berai thaki achi eklan hoy khali camp time ten hoy holi bi issue do hotai Sunday re every youth service te bi issue do thakibo yate leaders khan entrust kurigena ase leaders khan bra phal bra apni han ge sai dibo phal bra apni han ge guide kuri dibo leaders khan yate kiman jona se tai khan ge phal bra sai dibi de goina itu bi koi di ase itu karne youth members khan aji eklan hoigena every Sunday laga youth service after devotional service 2 p.m. 2:30 is not inaga thakibo timing exact to na jani holibi ituge apnian hotai present kuribi de ko gena moila side as a director camp director side prabi apnian ge encourage kuri ase apnian laga participation apnian la presence apnian la time availability karne ishwar khushi paise de ko gena apnian ge idu chanai di ase aro yate camp de ahegena কথা শুনি লোৱাটো আপুনি আলা মন দে ৰাখিলো বি আৰু কি ভাল আছে ইটো উঠাইগে না আপুনি আলা লাইফ দিবি বনাই লোৱা চেঞ্জ আনা নহলে ভাল মানুহ হ'বলৈ ট্ৰাই কৰা লাটো ৰাখিবি ইউথ খানকে ইটো এনকাৰেজ কৰিগে না মইলা কথাটো ইয়াতে খতম কৰি আছে KBCM কাটালান্দে হায়াঙা KBCM চিল্লালান্দে চিন্দে কাউঙা মই মানফা থেংক ইউ Minyong Panang, Game Director, Hangi ba Wongpong Lili Tamahan, Hado Lili Taman Muilana Chaya Glakse Mong Hamatenang. Kawang Game Director, Yan Tuiso Noksa Yalak Pamuiman. Sa Taman by program lam na daiha, Hemlock Lab Chingna, Study Committee Landa Hibak Patam na.
Stepping on the clouds. speaker bakaye alo mabu speaker lande tong si bu yitau bu akem na ida tong wande akem na iya na ngai bu hatau ching yong mai ngau tham yang ki hem boy hatawa pumenok suching nyom ba we ngobu dikon board tumania kawang tai dam yang se yonga mong mai hai tuman hatau ki tai nang hane sigma alaulan yong mai bu speaker lan alau nyui ma bu pai bu ne ma o sing tuman tai bu yi chibe bible bu ngau de la yang yisigma yui sing okpu yaphan mangau yang apong ye tau bayan ha sabu hayang boy doctor patient tak yong mai sing bu kata doctor treatment phabu lili se tuman phai wangpeng lo lenge ana hibak lepi kbcm tang samlan phai ameng ni u amai ni u jam seng obu tuman phai pai je hongben associate pastor youth ikaye hat ngayam akung wanga tini dia dong oi se kawangau ye yong mai ya pai nang tu kheme pumanok suching man ma sushan bada menyong phabu hatong ngaulan china tam nang aniu youth ministry me advisors lan ma ngonang youth lungmai lan ma ngonang ato yum me teneng bu youth kem director ne tuman pai pai che wangrung tenying tamu melak chia se tuman pumanok suchung matai siang yang
ide kolab na meng yang ki phone mande yong a hongli mong mai bhai kawang bahi hibak yen mai phadam gama to mong nang gi si ibu tang me jamloi pumanok su ching mong ham yang e ide nyang tam bu ki e awang yam bu sa dong oi se ado revival daidam namno abui pe nang to ke pumanok su ching man me pai je wang rong game director itu manyong phabu ado ngalan chena tam nang yang bu ki e au yen ocean you the assignment phabu ki e tuilang tam yang ki yong mai au hiu ta do ngau bong bu yenang ba lokalai bu ma kungwang e yu ba kambu namno bu semalam phi me tai bu bai smai sinuma na langa tam bu chingne bu manok su chingman me menyong pha bai o sbu adong malon china tam nang kawang e noman esede moi man tam si ado revival taidam ayong ya okpua dia akam ya dongoi se pai okpua kada individual to yechi hayang boy collective teamwork ngodang to ke ocean ocean maidam ya yangge yalak ba numanda menyong phabai usu sepu pumanok su chingman ma hado chana tam nang ayen ka wanga numana tuimai lengbu phai shue moi man tam si ose to hado ngawlan chana tam nang ane chilalande hado ngaw I hunang teningbu 2026 KBCM Youth Revival taidam me kunyau ba kaya ngaubu yisi kama hado taidam yang nanga muhiman taubu hado au piu pi mai na dadam hado au piu ma na dadam hayang bui ayen chen kama hado revival ma taubu muhiman hado hengho amai nang ayen me ayen chen kama nang hado ya yang nang mong chang ma ang yang kawang de nyam libu kada amai now ya amai now si amai ane future me New Yong amay payong amay na miyang kayo se pumanok suching man me naman the best wishes ato ngawlano chana tamnang ngaw mangaw po mahiyawang tukeme pumanok suching man me moy landab habu man me kem speaker ane director ni de ngho ching habu phao nang tukhe chingmai lam lang numi pulpet song de chama pelak chine tongnang taman bhai do ngho pha dam lak chine niyom made tongnang kawang KBCM Youth Ministry bak pe ma moi man tam pa thank you Bai hangi ba wong bong doi sau li li ngadam yang ki yilak pa minyong phana sa taman program de le yi ha program number 5 mong bu ki outreach mission jing ne ngin shalak Pastor KBCM sa niyong badi bak phatam na Taman fei taida mangobu kia ma ngobu yahalan for those souls lost hadau jing no offering collection ngonang hadau ministry jing not to reach out to the already reached but to reach out the unreached hadau akyang yo outreach mission na dau jing ngonang dau jing Naman ya abai offering, naman yak machondo, and I would like to request the volunteers lan saila kaya, wang mo ya,
volunteers lan tau gan de pege. Please come forward. Noman jing na yoblak, yob yang pai ma noman mai ngopu offering side alak. Tau hibang ma tai dam ma tai kan tai ngobok la. Hadau kan mayong kai. Atok mo bulan, atok mchay untuk volunteers just stand here. Yeah. Amay bulan hay yung kai tu me. Yeah. Teman fai missionary Sipsi, please come. Tau do okay. Teman fai missionary Sipsi, ia kebishe member ngonang, Mongolia ma missionary ngonang, many meme yebu, please come. I'd like to request you to pray for the offering. Tau kawang ngau chai la, yang kaya yup yang fai me, hado offering side alak, and you taidam continue ni melak tau idam nang. Hayang boy over. Yaha achau numandang da pailake numana angan yalak. Hayang Jerusalem, hayang Judea, hay Samaria asaime. Hayang kadong yu akem ngoya numan asakina menglak. Kadong yu akem ngoya numan asakina menglak. You will be my witnesses. Ta sa teman fei missionary bada yo bada ba offering nam nolak chinese request na menglak. Let me pray. Dear God, Heavenly Father, we want to say thank you so much for your love, for your mercy, for your grace, Lord. Lord, you have sent your Son to this earth to die for our sin, Lord Jesus. Lord, now it's our duty to reach out the people, Lord Father, to reach the unreached, Lord Father. Lord, may you give us a heart of mission, Lord Father, so that we can reach where the gospel have not reached, Lord Jesus. Lord, as your word says, Lord Father, give and it shall be given unto you, Lord. I pray the Lord Father today, how many of us have given us this offering, Lord Father? May you bless them abundantly, Lord Father. May you bless them double it, Lord Father. Lord, I also pray for people, those who are going to use this, Lord Father. I pray the Lord Father, as they use, Lord Father, may you give them wisdom and knowledge to use wisely, Lord Father. Lord, we just want to commit our life. We come as a living sacrifice unto your throne, Lord Father. We pray this prayer in Jesus' name. Amen. Volunteers la na ngun sai ngo wan da man hibakyan lakchina da information aga cha pha dam nang yutlan yong mai jai ngo gai ke bishem yutlan taman sports committee sports ministry enter ma taman program cha organize na meng ngo nang taman phoi sports taman hongni lingbu sama ba taman hongni hat pli hat nga na meng ha sabu hayang boi taman phai ine yung may bucu jangai bukaya hadawa postpone dem yang tamana hat nga hat pli hat nga haga tamana tamango na date 6-7 August hadaw na menglak hadawa hat pli hat nga na menglak tau jing na hadaw one wang bu venue ataman bhai pangting astro daf crown hadaw turf crown na menglak hadawa mon jing yu mabu tau jing na tau hadaw tia sabajum bu yutland request meng hobwa naman yo committee mabu chairperson secretary land naman jing cooperation yo ngobong na meng laga cha jung mai lam linga naman da wongpong ne ayang naman haga se wan da cha ja phai cooperation yo mai phag yo se tia da ban yu jing ma sab jambu yu land yo bo do bu hado ngau cha ye dam nang nye su bu ama yelak ba hibak yan lak chine do program cha hage nang Hadaw sports ang ngani bu hat beli hat nga hadaw mo volak sports cheng ngonang hayang hadaw program cha taman phai
coming Sunday, that is on 9/8/2026, hadone menglak venue 2 p.m. Venue KBCM time 2 p.m. na menglak hado taidam tau haki ihogni. Kunyak Baptist Church Mon Youth Ministry Youth Evening Service conducted by Inter Colleges Evangelical Union Mon. Leader and Ponglem President MIECU. Speaker Mr. Pang Wang Wangsa Principal Mon Theological College. Call to worship MIECU. Sequence of the program. Opening prayer Mr. Chang Yong. Scripture reading bracket A Mr. Kampai Old Testament. Bracket B Miss Yingli New Testament. Special number MIECU. Offertory prayer Mr. Chingtang Dresser MIECU. Choreography MIECU unit. Message speaker. Vote of thanks Ms. Phamsa Secretary MIECU. Closing prayer mass. Hadawa coming Sunday mayalak tayo dam ngonang tau jingne tani hangshin pai tau bai sangat se coming Sunday hagabay gayo se KBCM Yutlanda nan pheng buhay yobadobu ngau chai dam nang. Sa teman taidam akim dong goya painang. Teman kawang ngau cai lak trine. Dia revival akim ba taidam ombu. Teman mui lana yong maye yoy mong chang mo yobatan kay sa teman na. Program number nga mo ngobu ki e kawang ngau ya apay lak trine teman speaker hadaw speaker ba pay show ma dawa. Lai cha hake nang. Tawa naman na mongchang ala hayang akan mong ala phalak. Tawa naman mabulong mongchang anya ya atelak hayangan naman da inanyay bu mongchang phalak. Taman moy lana kawang ngau chalak chingne inanyay bu phay hayang yubay kambu phay taman hagatan hao se haga idam nang da to ngobu taidam khong kambu speaker bada phadam lana tam nang hayang ida welcome na mayang yang taman moilan cham sa yong ha ye shot ha se kuma shot ha yong ngo ha se kuma yong ngo ha se dau chai tam nang Yop kaning. Chao ang ayen kawang nang dayalak paminyong fanang awang baya mabusa tangoy se nang tuman fay diki minyong pabuay. Tiyaw do kemba service manoy mabu kadalan yaha nang tangdala ina tampa. Ayang anong po ba daw nangaw sa kinameng lakching na ito wong yakay ayang nga daw nangaw. Walong pa'y katamong chang de ong netampa ayang nga daw chain debu ayan na mga tamay. Ang song da mo'y lan le ina tampa se. Jisumin may wong yuyu po'y wana se upa ng mga iyo. Amen. Shoot kay. Kawang ngau ya so me kong silalan teman hem jalok kening revival na yup lak hem lok lak kawang ngau chai lak ala ne ngonang toy ya meng ha tem teman kawang mikti siwa tem ado hem jalok kening ayen me kawang ya bulan ayen mengoya boy nang ibu bible ado e chang e kawang ya pe molon de tai lak nang lok buhem hado lok chang lok ke kawang yaya bu nemeng kema hado kata molon de tailak hang jing ne ete yung an ba se nyik pulilye wang tang ang jing ye taulak se ingonang tau jing ne teman moilan ado molon may tam ye taulak jing ne kunyaw ngaw lai buat tau jing ne nyaw nang eyang adawa pumainok style ji pumainok ka kawang pumainok kawang anying buat tau pumainok ka jonang Tawi kunyaw ngawlay buwa, kunyaw balan style ne, yajima pumainok, routine ne yaya lakching ne, numalili de
อยู่บนตัวใจในตำนังตัวไมค์กาเตียปากกิมขยงไม่เจริญพา โ
hemlok ke ingu meng mak tiki tu kai ing ba aji yang bui kawang ngau hem kaya lok ketembu kong selelan service lep ye numan hem lok ketembu jing ne ya ha meng ha tembu kawang mikti siwa tembu hadau tu kai numan se de minyong fanang kawang mui mansi ya nang anu kaya nang mai pum tuilak ada tu ngau yang conclusion ada kia menglak tu kai tia nyaulak ngau ma ngau yang bu ibak mayang ayalak yang bu yu pusiong she tu mana tia bu service ha ke yalak nu man de alcohol nang chang anyik tu bu mong chang ye ep ok pe be nang jingna do revival show bu ne meng kama hanga jam yi tu kai tia noi sa bu minute noi nang kawang yam yang kawang ya kawang song de pai bu ne meng kama nang jing ne ye ni bu ngonang kawang si so me o yen imata pai ya pai nam ning som mata bu ba do 50 pais falak an pong wang yak pai mata bu ba do 50 pais falak to de le pua salvation cha hai ngonang se song se ta bu khai se ye ni bu ni ye to lak ye ni bu cha hai to lak se suan bu ba de nang suan ta bu khai nang ye yan nok lak se kawang ye lak teman moi lande every second nang te pa bu lo hi ha do ma second cha tak se move ne meng bu ha do second cha important ngonang tu khai chi su pe hau lak te nang yong wan bu ki nang mong chang ha ke te ngo pu ne meng kama nang ma alam cha problem ngonang cha ya ha me to chi su pe au pe hau lak ke se mong mai se nang timatan bu ne meng kama nang ya ha ayan mangonang cha dini to ngau bu nang anu kaya nang spiritual toilak hato spiritual li bu ne meng kama to katalan mong chang ma chi su jing ne nyu ya cham yanang hato mong lip lak wong pong hato cha hai ngonang mong yilip kama ha ke molon de tailak yong hem lok ngoya bui yong lai i ngoya bui nang lok pu hem kawang ye chailak nang ibu lai hato action ye menglak hang ching ne jiu dilan ne yo ong iman mau apong jaling yang kawang ne ya yang nang chang yu pe kong lak kong kumbu hado kong yang iman nying kawang ne meng hado mau apong jate yu petan yang gi yo Bible ngau melewan de kawang mong meng hado Bible na kawang yo mong meng si ngonang hayang hado hem lok puwing o yechi sap pu ngau ngo yechi yo pu no yechi hado hang isi se mosa te tong yang gi temane ibu layano jisu ye ya pe ibu ne meng kama kawang nama kai chai la cha ya chau ye ya pe teman hem lok kamano teman hem kawang na dai pok la cha meaning ye sing lak temane yo pua eting ye lak pe yo pu ne meng kama kawang nama hatoa hangi ngawai hatoa chai nang cha teman yo pu te ye chan lak hayang teman lok pu hem kawang ye chai lak hang ne ngau ting ye nang bu jing ne hayang mong chang me eting lak pu ye nang bu jing ne jisu ye ya bu jing ne hang sin me nang fasting ya nang gi hang sin me nang kawang diup nang gi hang sin me nang kawang pe longau inang gi yu pu ba ang da ayang kawang pe longau chi man cha cha pe semai bu pum ayen chin pau lak jing no kawang pe longau ibu ado wong bong aja yu pu pe siong bu mengu yang ngau ngai yu pu kata chai lak jing ni yup nang teman moi lan ne hang ne to ma yong yang 1000 no man không kum bu sa ta lei bu kai to yu pu ngau mek pien ka ma no man mong chang ya sa hau lak kai cham pa yu pu yesu ka ma akung pang nyua ya sa hau lak kai to jing na to ma yong yang yu pu lili mengu yang yu pu lili không kum bu sentence construction nei ngon nang cha yu pu de yaw li bu aji cha yo misunderstand no gurubi प्रार्थना दो मानु हुनी बोले कुरिसे युद्ध पासे बरा कुआ दो इना न को भी दे
Itu noy. Itu berabisi di mukan mon pitor de. Isolo de kota guru le do. Kawang pai mongau ibu atau jah prayer. Mukpi pada kawang de. Mukpi jafaman. Mai pumyan lak jeng ne. Teman da yen chin pau tam lak ka kawang hai. Tini atau revival camp me. Tau soyang pai me nau si pan lilak si bukan no. Kawang ngawa ngai nang buyo. Yeyak kama. Yup kama anu tailak. Kawang ngau i balane. Ya ngau i balane. Eman mong bumong ngau ibu ye jibu. Numan pan. Tahu yang teman pan. Tahu saya tahu. Natan lili kong kumbu. Tahu. Ayah jeng ngau buat jin nang jeng ibu jah. Natan lan hang sin pengon nang kinau silan. Tini bu katong nyumya. Nau silan mak bungi ya. Ngi changi yang memak buki mak nang kyo. Chok hai ngabu me. Kawang ye sing be. Nyi chay. Sunday me nau silan li nang kyo tepi me. Awi sun busi nang at tepi de. Chamba pao me awi sun tayo accident mali busi. Kawang yong among ya may jayo. Nau silan. Saaw. Teman na kawang da sape magpipalak ngonang bu. Hatawan nang niya daw yo. Ate ibu si ito. Ayaw nga kawang da magpipalak. Hamanang si yan laka jayo. Kawang yahang awang iye. Hong kumbuto ngi bayang gi. Ayaw nga daw kong kumbu ngaye at tangay buto ngiyang gi. Ngaw yang pay kawang ngawa. Yup kama alaw pada saylak. Hadaw chance ngonang bu. Tarik po tuwin buaya nang ja. Kali. Hisikya ang pada. Wang peng pan mengapaw pabu. Halan ay jayo. Hatawa teman saki jing na lingbu kawang nga miracle ah. Sabu jin mea. Yaha jin mea. Payang buat tau ngawa. Tau kata monglip kuma. Alaw pada cailak. Hadaw kata anu monglip kuma camba ada cailak. Hadaw kingonang buyo. Teman monglip lak. Hadaw chance ngonang ja. Alaw hangiyo teman pumyan buyok lak. Genesis chapter 2 malaywan de. Hadaw whole chapter de lay kama. Hangga anu ngayawang. Hayang hangga kata de libu pay. Hadaw ngila ka ja. Tuminingo hipak yan ang buhay mo. Kata ja anu buching ne. Katok nyo de libu pay siya ngonang bu. Hadaw Genesis me ngaw bu. Ngawa physical tet te bu ngonang. Yaha yelibe. Yaha jaw ngoe. Iten pisame. Yaha jaw paye. Kawang ngaw kempa bunyi. Atema yung may ngoyanggi. Spiritual yung wong nang iten pisame ka ngoyanggi. Ayang buhay obe. Buwe hadaw Lucifer syako chada lipalo yang anu ya bay. Hadaw nyi kawang ngaw kem kai bujing ne libu yaban payanggi. Sa teman cina hadaw libu cin me teman ngonang. Hadaw temptation me atam yeyay kama. Hanggang ngohapay. Hayang boy. Teman yahu ya boy. Hanggang ye buat ni. Kata janu jing ne. Libu generation menang bubu de. Tau bubu de. Kata ja. Bu punemeng kama lilak. Hadaw hay sure ngonang. Kawang hadaw kata de punishment pabu jing ne. Hadaw lisaw me. Nang ayen. Kawang tang de lay yisaw me. Nang hangkay linglaksi. Hayang hangiling laksi. Hang sine kawang pay nang ngolaksi. Nang ya yan buok man. Hadaw jayo. Yaha nang anuen nang yaha tuy punameng kama. Next nang pumutoy lak. Pumtoy punameng kama sobu. Hadaw final stage. Hadaw pumli punameng kama saji nang katok nyuma yanang. Miye bungaw inaok. Hayang puy kawangan nang dababu lawhi. Apni ke dia sas itu ide oxygen lui taka kiman parmukan oxygen tani se itu to apni karni opportunity karni lobi iso ke praise kurbi sas tana tani bi iso ke thanks dibi map mangibi itu carbon dioxide mukan phela time dibi iso ke thanks dibi kile khabo phelawo pray thakisi to na mission na kilile mukan life to khatam hoi jabo hangke use na meng nang kinang ya. Hayang teman ayan jing ne sure na meng ya. Katong nyu may boom. Teman mo ilan na sing nang teman lilak.
hayang boy Bible mi bua may pum liya boy yum sun te ye talak ching ne ni se li bua tao second tet molon yang ngoi lak ching ne yan yang ngoi ayo si bu no hatau ching ne kawang teman de mong lip tau ye chi ma li lak ka chayo si bu cha hibak chama tau yo ong li lak te nyam ngoi yang gi li lak tai kama yong mi phi ong sapulai yang ha ka ngoi yang gi hayang boy au be mong chang de jisu pe tau jisu ya yang pe me sa chi tau li lak ta ye nyam tau tim yang hai ngonang te ya pe ya boy tau tai lak ngai nam nyek ya boy tau tai lak wang nyak ma ya nyining ma ya au be nyek la kai kit ya isobra moi ke matiwo moi tayar hoi ke na ese chao moi kile moi laga calendar isobra round kuri ke na se apni kan sop nimidibi isor laga calendar de apni la tet apni la tin round kuri ke na se de kit ya pungjuan na jane kunu ba to revival suti hoy na phat pi muro pare kunu ba to Christmas te bin na pungjo pare kuno asal ingal revival te na dikiwo pare apni kan laga life calendar to iso lahat ase moi laga life calendar iso lahat ase itu calendar event hadaw calendar me kawang kambu hadaw nyoy te nangoy kama teya ngoy su kama teya tailak tenyi ngoy su kama tenyi tailak ngay ni sema ngay ni awo singayok okay anu me nang ayen pum physical yalilak jeng ne ameng chan yang etang de pai kai si buja kawang tia celalan heavily weeding wang tang ang jeng me satibu hadaw mo de nang nye kangonang bu abni kan invite Korea today heavily weeding mo de weeding face de invite Korea sa abni kan bi si jun apni laga hate tu wedding tin de thura buka flower thuri na dikhi ase moi प्रार्थना kuri ase isor tu khan muriwa ni itu kan tu muriwa le khan ase moi प्रार्थना kuri se olebi aji atma de apni khan sob heavily wedding de invite kura khan ase de gosi de itu heavily laga sadi face de wedding de kinaga mati itu nisna aji mati ase apni khan ke mohan ke isobra itu thura kan do wedding dress laga kan ase ko se already salvation pai kana thaga khan bc ase de youth kan bc isor ke thanks di se aro bc tu revival de mon change wa kan ase ko se de aro bi holibi idya bi nila kan ase tu kaseo opai nai aji las ase piana babi idya bi अपनी ला मोन्तान होय ना बिसी जो नारो बोय गना से एक दिन तो मोहन सेपरेट हो ले से एक ता तो सागुली ग्रुप हो ले से एक ता तो भेरा ग्रुप हो ले से चा योनालन खुंग ने मेंगलक चा नियालन खुंग ने मेंगलक हे yang ha to taya nang yak me chun bu chupeng ha do ehang chun bulan no man e se ya wang tang ang ching de sati mo te invite ne meng ngon nang sa moi laga atma de moi heavenly la jaga de atma laga spiritual realm de moi khara kuri na se moi ke isobra invite kuri ase moi to wedding feast de jawle tayar kuri na wedding dress pindi na buka dress pindi na moi pungjibo na pratana kuri bisop manu montano akan itiabi touch kurula se de pisi isobra kam kurule mon ase mon hetana se itu tres na lagakan ki hobo sabi dei itu tres na loakan to spiritual te murakan aro physical iso na loy na physical murakan itu kan do mukhan dikiwo dei Matthew chapter 22 verse 11 bramoy puri ase hapoi au pe pai pu yin balante laine ang pa pay hadaw ang pa Jesus Christ ngonang hadaw yin pala na teman ngonang sa nangayen ni buya angok kama hadaw yin pa nang ngonang wang tangang jing masut pu yin pa taulan ngonang ma pu reverend lan kawang ya yang libulan taulan ngonang ma pu paselan
kawang ya yang libulan taulan ngonang. Mabu jalalan salvation ya yang libulan na taulan ngonang. Hataw yo mesa mabu numan ya me jupeng eheng John yang tau mayong si mayama numan hagenginang. Hataw yo me nang umenginang. Hayang mong may daw tau kata ne nang mengla ungpong. Hayang tau pa nang ne mengla ungpong taya. Tau kaya tau yin palan laylak jing ne ang papay. Hayang kata cha now ya paybu now ya pui bu mo. Hadaw o ye ya be hadaw sati jing tres ye ya be kata cha jisu ngi. Iman thousand heavenly beings atma de salvation ligana round gurigana buha majore shop manu buka tres pindise holy be ek jun itu tres na loigana isobra tikisyo kusyo yutkan lokai kana aibo parbo ko asnigi noy de iso laga sukubra sob clear se apni do invite na kurilibi jabo pamna kuri asnigi no bode iso laga sukubra kon manu tain naloy itu safa dikibole ase apni pungji se gole atma laga phat kawana parbo apni pungji se ko na salvation spiritual realm de apni enjoy kurna parbo phoi na kuribi de phoi na kuribi receive kuribi itya bi touch kurbo apni ke phoi na kuribi nakandibi lobi itya last revival ase pichite apni nimide itu porna youth kan mukha chop kara kurina pray kuri dibole ase blessing karni itya ready kuribi moi kwa tain phoi na kuribi apni khani phoi khelawole kwa noy moi ready kuribi tayar kuribi atma prepare kuribi imane ase aya itya takpi apni oh moi do itu salvation trace to loa nai do moi isor ke map manga khotom ha nai do moi sati kan laga rasta de jaigana moi la time waste kura isor ke moi actin bi dia nai do ina kan dagi sugule change kuribi de itya last de moi pray kurule time tigana pray hoisigule mokha last service to khotom hoi jao aro chance na pabo hoi next year revival aibo pare tate alak kotha hobo itu karne aji itya itu last service de Ishor laga angels सब जगह ते corner पताया से अपनी लगा हाथ ते थुरा flowers itu do na yani bu tres asyo itu ke respect kurubi kon nijo laga salvation sure ase mong mai daw salvation sure no akan ityapi iv Ishor bra aigana oi apni itu wedding tres na loigana ai bole apni ke kon bra kotha koise kujudo kon bra apni ke invite kurise sob manu tres loigana aise sob manu buka tres bra aise apni to kile apni tres na loina kile aise kujudo hey youth kan pakala na thaki dei ini ka wili thakule jaga noi dei ayu apa anyu palan wele lak chinyi chi jayo kawang teni ngau me bukai nang tuisau to singonang ki si bukai ani kawang tuisau hadau singyang yeling be mai bu singyang dau yeling ya boy anu ne meng bungia to kai teman wili pai to singyang pai ma halana ya setangoyo phadau nang ya khong kombu kawang de phadau nang yen khong kombu kawang de phadau sa jisu pai su ya boy eching ne mai bu to hango to regret ne yemeng lak hango to mong yesui lak hayang boy jisu timya yo si bu to timyang ngonang halan ngonang to the rest jisu lenglak to we nanga hangke iya to sadi mo ye ya be sadi o ye ya be mo de umpusi second question iye ide i simba to simba ya se na simba bisi paluan isina na now ya pui mo o ye ya be nang tau me hangke ongpu simba se nyek bu alam nyingo nang jayo sa tau me nyek bu simba jisu tuilak jengne tuilak sure sing bu jengne kasih te simba se nyek bunginang hatau kasih ya ayanya taulak ayang boy jisu teman di buah sapa to numande rapalan se yenyek hayang boy to numande simpa se nyek nang jisue I de meng balan I de tinglak balan jisu ya balan celalan
New palan teman moy lande Jisue simpa senye ke ngonang. Hadaw amay pa simpa temane yalak wongpong. Ayang boy yong e saw meng bua. Hadaw menyik pu simpa yalak nyik pu yechi. Molon de sonay ba akem pane simpa senyik bunginang. Yong may bukinyik pu kay kasih to. Ayang asaji hadaw mo me yenyi pu o yanang bujine iya molon de sonlak. Tau so me simpa nanga yenyi pu o ya bahangke ong busi. Hadaw tong yanggi. Hadaw kata hangi busi. Hayang boy, I hango yengaw ok pengo. First night temoy ko sinab ni kan ge. Itia monglip tau, itia change kuribi, itia repent obi kwan nuni thagi kena. Isor laga samne de khara kuri sabi itia. Apuni yad kuri sabi, imagine kuri sabi. Aji rati de itia samde, isor laga judgment osor da apni khara kuri sabi do. Isor bra, hey, itu wedding dress na lena apni ki nga ay se. To apni ki answer di bo. Bible may bua, hadaw isim pa, hango yang au pe ngo sinang kyo. Answer na ito. Itu Lucifer bra, Bible kota sop jani ase day. Satan bra Bible sop jani se. Itu Bible sop jani kena. Ta itu mon change kurubel kurana itu. Moi kan laga souls, apni laga atma. Moi laga atma hai chor kurubel tai jana ase to. Yut kan. Kunyaw balan kunyaw. Apni do ekta Bible verse jana. Itu othai loi kena defend kuri na. Pari se kena noi day. Kunyaw balan kunyaw bude. Para nisina ek kuri na. Chapter verses iman de itu likhi ase. Itu kile. Matlab to apni accept kurana itu teaching do preaching do. Isol logo de bi bisi thaki se do na kan. Oh, yut kan. Bisi ase de aji piana pabi. Itia pi mon change wanai kule. Opai nai. Bisi ase de. Kitia रुकी ase apni. Kitia time रुकी ase. Ihango yang au bengo. Tau fai me. Sausan palande ang pae I. Idia to action shuru is day. Action shuru is idia. Isor bai ku kuan ai tai ke. Olivi ekta group tai use kuri ase. Ang pae sausan palande I. Iya I ya hai yak me sadau. Hayang I nok sâu wang nyak te nok sâu wang nyak me sip tu. May ma bu wang nyak nyo yu chi chai wa tawa. Molon de ibu cha. Molon. Hadau yenyi bu o ye ya pe pe ye wang tang ang jing sati mo me sut bu kata yak me sadau. Ya me sadau. Hayang wang nyak kan de sip tu. Itu last destination dagi sio Lucifer karni. Simba ayalan. Enaulan. Kini ka. Itiatak pi isor ke chance di boleh mona senanai. Itiatak pi abni laga mon kuli boleh mona senanai. Let no ide isor lo ay boleh. Oh, anma bisi tuk pay na sio. At mabisi muri na sio. Abni pajaw le kun na bo. 18 years. 18 years. Busy struggle hoise. Isor jani bole moi busy struggle hoise. Isor apni moi ke map na dibo ni. Apni moi laga pap forgive na guru gole. Moi ke morai dibi. Aji itu pulpit morabi ko na. Tumbang church laga pulpit moi kumai se oh. Kiman para abni isor karni sugupani dise. Ek din hoy. 24 hours. Pat pi kawale monay. Kami guru monay. Isor. Aji abni moy ke map na tibo kole. Yete morabi moy church te muri ko na muribo. Kumai siyo moy 1 week iku nakaya na 24 hours moy fasting lo siyo. Ito piside isorba moy ke cholay siyo. Yut kan.
Alak jaga din hoy. KBCM pulpit ti isor mo ko chulay siyo. Puta nila ko tan hoy. Isor laga blessing lowle. Salvation lowle. Kiman par abni sukupani pelaya se. Pelabio sukupani pelabe. Kandi boli bin na pare. Pratana bin na pare. Kitab puro bin na pare. Bible de bin na sai. Gana bin na sai. Oh, kutte asyo abni laga atma do. Time chol diya asyo. Ityabi asyo. You can. 28 years abni nimito mo sukupani tisyo. Oh! Uto tinde. Apani laga pastor hong ben bra. Sika huni sina hunanay ko de KBCM youth kan. Apani nimite tise moy sukupani. Moy nimite kandanay. KBCM youth. Konyak youth nimite. 28 years struggle guru side. Ityabi guru wo. Iso ijawele. Ityabi अपनी निमित्त मोई प्रार्थना क्रिया से अपनी की भावना क्रिया से हो युद्ध खान कुन के रुकिया से हो आजी तक भी मन चेंज नहीं ना अपनी अलग ते जाए से कोले ना ओ मोई लगा पास से तो हेवन लगा रास्ता जाए से मोई तो ताइला कोता हुनी कना काना कुरी कना नरुकते मोई जाए से दे ना जावले से दे युद्ध खान Itu din na kandado iku meaning no. Forever karni separate ho mo kan. Mo isor lo de pratana gurado. Oh isor. Ama baba laga sol mo ikala khole na TV. Mo laga maiki bacakan. Iki salvation TV. Mo la ko kai vai kan. Iki salvation TV. Alak norok te sai gna. Mo sukubani philau mo nai de. Mo pratana guriya de. अपनी खान एक दिन भी मोई निमित्त भी प्रार्थना न गुरुशे इधर कुरान है वाला अपनी खान सब लगा नाम मोई लगा हाथ ऐसे दे सब के अपनी के इंडिविजुअली मोई जानवर ना पड़े होली भी इतु KBCM youth register मोई लगा हाथ ते पाप इची दे तीसरे मोई अपनी करनी सुकुपानी दो ईश्वर के मोई ईश्वर मोई तो कोई से मोई तो सिकाई से मोई तो कबले आसे छुट्टी ईश्वला प्रोग्राम की जाने इतु रिवाइवल खत्म होए गना ईश्वर ब्रा मोई लोई से गोले मोई लोई जाए से गोले ओ KBCM youth पास ला आवाज तो खत्म हो दे आरो नो निबो मोई बिशी मोरम गुरी थागा मोई लगा spiritual father reverend apu मोई ना जाए से ओ नाई Ete pucing ang asede, bayang kong asede, apa sa iba asede, tayo kan laga oso de kumay ka na, blessing TV mo ke, boy sede mo youth kan, aputak yung mura, tayo na mura tinde, 1 week ahead, oh, ang ben, mo ila time koto mo siyo, nakure konyak youth kan naharai divide apni la hath rakhiya se goise de KBCM youth KBCM Pumenok office de morning devotion de hong bin apni la hath KBCM youth rakhiya de moi time khata hoise moi muru ole moi chani goisyo kon pravisa ho para nayo reverend tak yung mura to Every morning devotion na tagakan. Kung brabi mo hantay sa skotoma tikanayo. Corona tik tagatay na tayo iklamurisyo. ICU room de. Bisi kandi se. Bisi mon bikay se. Olibi kuchade matiwo nazani do na. Moy mon pikado na. Tayo ikla raki na. ICU room de muriwale dia. Reverend takyong karni mo bisi mon bikaya se. Jalalan. Itu reverend kan na muragi the blessing below biday. Tayo kan laga teaching. Tayo kan key instruction dise. Itiabi aside moy lahate. Moy laga monde itu aside. Moy laga atma itu aside. Manu laga blessing below yo. Iso laga blessing below yo.
Reverend apatinwang. Talaga usor de kumay ka na mo blessing mangisyo. Oh, ungben. Opay nai. Ini ka hoy jaisi. Konyak laga tahu turu bide kusi. Bisi Reverend kan blessing dia garni. Tai kan la blessing loy kana. Moy laga spiritual mentor wakan. Reverend kan. Tai kan lahat bramoy. Tai kan shop laga blessing moy loy side. KBCM youth kan. Kitia din rukiya seo. Ek din bi अपनी ला लाइफ करनी ईश्वर के सुगुपानी दिसिना दिया नयो डेविड प्रा ईश्वर मोय लगा पाप निमिदे अपनी मोय मोराई दिबले राइट आसे ओलिबी अलप मरम गुरिबो पारबो ना नाय पिसि कांदिगना मोय लगा सुगुपानी माटी दे गिरुले ना दिबिदे ईश्वर हेवन लगा पोतल दे राखिबिदे कितिया एक दिन मोय अपनी ओसरे आइबो Oh, isor moy abni ke map mangina kanda moy la sugupani kuta se pisari ore gusido. Life kini wale na sugupani kamasyo. Life kini wale na mon phanga wala gyo. Life kini wo nimide na abni laga time sacrifice kuro lagyo. Ki karne kile ki kurina Bible puribyo isola kota brai hobo. Kuno ba logote defend kurula amni Bible purise ko na napuri takibi. Moy ko amni han gina. Kuno ba logote defend kurule Bible puri ase koila napuri takibi. Kusi bra jabi molo ande. Idyabi KBCM youth pastor bra ina ko se ulta na lobi dei. Morom ho bra ko ase. Kon manu lobole wala noy gina. Tai ina kole mo ina ko. Tai na kole mo ina tirawo itu laga perspective de amni Bible purise kole na purai phala sidi hemlok lai iye molo wan tai lak itu moloan do sorde asyo aji apni murile itya pabo moloan itya apni murile iso loina jaise kole itya heaven pabo de bishi dur la kotha noy ek second la kotha asyo Isobra tang pemde mura tainde ekjon manu tai logote murise itu manu ke sikabole time panai olibi ki kurise jane itu jur kura manu bi isolote map mangule time panai do itia iki logo muri gena same cross de tagan thagi gena ekta chance paise tai kotha kole Isor kita amni kingdom de pungjiwo moy ke yat kuri divide imane koisire itia to apni an karne map mangi wole bisi time ase to itia apni phal thaga time de isor logote share kurule aru bi time ase to itu manu salvation paisire cross de itia last rati hoi jay ase itu last evening de apni isor ke ki kobo Tangpem de mura manu salvation paisyo. Idya apni mon change le, apni nimide bito ase. Mola mon change le, moy nimide ito ase. Utu waiting trace na loa manu norok te halisyo. Pisi na janili bi hui jabo, janili bi hui jabo. Ikun hoy koi na taibi mo khawol haisu do. Taibi fish mangsu khawol haisu do. Hoy libi khawol itia nai de. Ulibi pani tak pitai khawat dia nai dei ulta pandi kena nuruk te halise itu laga pusin de apni asnigi itu laga jaga de apni asnigi wapas aibi isola osor de aibo hayang I nok so wang nyak ma sipto to sapu hayang pha ngau pu ngolak Kanda hai taki wo itu jaga de gusa hoi gina ki na kurina itu tat aro tat laga hala kurai huni wo ni cho laga mangsu debi cai kuru wo tat prabi kamuru wo oli bi ikuno hobo tai kan ni cho muri wo le mon hobo oli bi na muri wo kile life bi
forever karni ase kole tet pi forever karni ase dei eternal life daungo kama eternal tet as molon de bin namuriwo ko ise dei holy bi tuk pabo gusa gna tat e ala kurina thagibo ki kurule na pari gna ekjun de gusa na thagibo idu jaga de apni phelai dile pc tuk ase dei aji wapas aibi counselor we ba ibuke 2016 January 9 de moi muriwole la tet itu thakise itu laga tin de morning de isobra moi laga atma othai loise othai loigana ekta jaga de pungjise udu Lucifer ke pathol othai na maribi koise moige moi laga atma uri jaina Lucifer mati bhitor de thaga moi dikhise itu Lucifer ke moi pathol loina itu matha de marise thik itu matha de moi pathol mari dia karni itu Lucifer gusa hoigena phuta do mati sob putina olaina moi logote thaga manu khan sob to itu mati bra bon kori dise tangor anthira ayase thunga tangor ayase moi tai khan ke natiki anyu kai na kandina mohan majore manubi natiki na awas pura eglai hoi jaise chiso tau yan ba tau lemma engwan yangi awas ekta mo hunise agas pali sabi guse mo agas te saise agas te sada inde salvation rope tuita anise salvation laga Russia se de yani bu wu hadau ma tik tau se ngawing cha tau cha engi tau chung ne wang ma bu ta bu hadau wu ma tau mam se tik yang hadau ma tik tau to ne ya yang tau bu hadau wu cha ma Lucifer anu ong yang gi ay Lucifer jing sita be ka phe ne yong yang yong ateni yang ete yong wo tau lak jing ne e ngang yang gi arubil mo ekta kotha oni se tai ke thuk mari bi ko se itu Lucifer ke moi thuk mari sile moloan de loi jaise moi mara thuk to tangor hawa pani hoigna itu Lucifer to orai dise lui jaigna tai ku cha de giribo sabi ko se sai na moi tai ku cha de giri se to last tak moi sai se sai gna apni itu ke ki dikhi ko bro moi joy dikhi ase o itu to joy ase ko se itu to moloan ase dei manu bi si bisas na kuri holy bi sai lobi apni bi ai gna sabi ko na kotha huna logo achanak moi itu laga itu moloan laga osore khara kuri na thagise bi si manu kanda Bishi manu awas moi honise tai khan ke moi dikhibo para nai oli bi molon to moi dikhise atma de moi laga atma bra molon to dikhise itia to apni aro agas te sabi guse sai sele othai loigna tangor golden gate te pungjise tangor gate te pungjada inde angels 7 jun look paise moge atma de angels 7 jun look pai gna do apni aya se tai ke luk pabi ko abra mukhan ha se de guna welcome guri na golden gate te khara guri na thagise tai khan ke saile do ekdam transparency glass ni sinai thagise ice block ni sinai thagise tai khan pet nari sob dikhise litra ekta tot pi nai tai khan ke ekdam pure ar ekdam safa guna tai khan khara gurise moi khan logote follow guribi ina guise acha koina mo khara kuri ase hat othabi guse moi hat othaise ta khan do ina urina pong jaise mo goise moi ke do apni kan lote uri bole pangka nai do moi la hat saise iku nai mo uri bole para nai guse mo khan ki goise to manibi jam kuribi guse hat othai ne jam gurise othai loigana New Jerusalem itu do New Jerusalem asde goina Sipal city ekta ke moi ke pungjai dise sob introduce guri na aina last day race game ekta ke moi ke buhai dise sabi
আপুনি নিমিতে বনা খৰটো এইটো আছে হলিবি আপুনি লা ডিউটি দিয়াটো সালভেশন আর্মি ক্যাপ্টেন ব্রাই দিবদে না কইনা 7 এঞ্জেলস হারাই যাইছে আলাগ আলাগ জায়গাতে যাইগনা তাইখান হারাই যাইছে মই একলা কে সারি দিনা মই সাই থাকিছে ওপর ব্রা আৰু আইগনা সালভেশন আর্মি ক্যাপ্টেন আইছে কইনা তাইখান 3 জন 4 জন ইনা আইগনা মইকে ইদু খৰ দিছিনা দিখা নাই ইদু আপুনি লা খৰ আছে হলিবি ইতিয়া নখুলিব আপুনি কে আৰু অলপ টাইম আছে আপুনি তো वापस जाबी वापस जाय के ना मानु के तो टेस्टिमनी कोविदे কৈছে সুকুপানি ওলাই আছে মগে কাউন্সিলৰ ডাইৰেক্টৰ পৰা কোৱা নিচিনা না জানি কিনা সুকুপানি ওলাই আছে ও মই ইয়াতে পৰা আৰু খৰাও মন নাই পাপ লগা জাগাতে মই আৰু যাবলৈ মন নাই কৈছে মই কি কৈছে তো মানিবি আপুনি वापस যাবি ইটো টেস্টিমনি কবি কিটা টাইম পুঞ্জিব মই আই কিনা আপনি কে উঠাই লব না কৈছে কথা খতম হোৱাৰ লগে লগে মই গোল্ডেন গেট আৰু ইটো 7 এঞ্জেলস আই কিনা আৰু পঞ্চাই দিছে পঞ্চাই দি কিনা আগিতে তো ফেস টু ফেস ওয়েলকাম গ্ৰীণ পাইছে যাবলৈ টাইম দে তো তাইখন চব পিমলা পিছি দে হয় না এইটো গোল্ডেন গেট তো পাৰ কৰিবি কোৱা মই আস্তে আস্তে পাৰ কৰিছে কান্দি কান্দি কিনা পাইছে সঁচা লগা চকু পানী ওলাই কিনা 2 weeks ইকু খাবলৈ পাৰা নাই ইকু কৰিলেবি ইণ্টাৰেষ্ট নাই উদু হেভেন লগা খৰ ইয়াত কৰি না 2 weeks ইকু খা নাই আমাৰ পৰা কি হৈছে আপুনি তো কিতাবি না নাইও হলিবি আজি কি হৈছে গৈ না আমাৰ ইসি কোৱেশ্চন উঠিছে মা মই আপনি কে কইলেন না বুঝিব ঈশ্বৰ প্ৰায় জানি আছে গৈ না থাকি কিনা এতিয়া ঈশ্বৰ পৰা দিয়া গ্ৰেছ লগা সালতে মই বহি আছে কিমান সাল দিব মই নাজানি কিমান লং লাইফ থাকিব মই নাজানি হলিবি মই মৰিবলৈ তিনদো মই জানি 2016 জানুৱাৰী 9 দে মই মৰিব থাকিছে ইটো পিছিতে বুস্তিতে ডাঙৰ ৰিভাইভেল সিটিজেন ৰিভাইভেল লৈছে ৰিভাইভেল লোৱা টাইমতে লিমাইম সং মই এক পাৰ্বি দেখা নাই কথাটো শুনি থাকে হলিবি তাইকে মই কিতাবি লোক নাপায় হলিবি উটো টাইম মই সিটিসি থাকি না अचानक मुझे बुस्ती दे रिवाइवल दे जावले मन ओलाई जैसे रेस्टलेस छोटी मांगी वो गली भी नदीबो मुझे जाने ओली भी की नकुरेना एक जून मुझे जाना लेक्चर लोग दे मुझे भी सी रिक्वेस्ट करी से सर मुझे ला आत्मा तो रेस्टलेस आसियो मुझे एक बार बुस्ती दे जावल लगियो कोई ना थाकी सिले अपनी एक ता काम करी भी प्रिंसिपल ओसोर जाबी मेडिकल लीव ला नाम दे जाबी इना गुसे इना हुआ ब्रा মই প্ৰিন্সিপাল ওচৰ যাইছে কি তো আছে মই সব কৈ দিছে মই ব্ৰা কথা খতম নহাগি দে একো নহয় ইটো ৰিভাইভেল ভাল ব্ৰা এটেন্ড কৰি না আইবি দে মানুহকে নকবি দে আপনি একলাকে দিয়া আছে গৈ না 3 days মইকে লিভ দিছে 3 days তো ৰিভাইভেল কাৰণে আছে যাবলৈ লা 3 পুৰিলে 4 days যাইগনা মই বুস্তি দে পুংজিনা মৰ্নিং দে লিমাইম সং লগতে লোক পাবলৈ মই যাইছে পাছে লাগা গেট দে লিমাইম সং হাত এনেকা open arms bra এনেকা रुखी ना पाइसे दूर ते टाइम মই কে দেখিছে ও ভাই মই আপনি কে রুখা আছে আইবি চলি আইবি গুছে মই লাগা গোস পাম ওলাই আছে মই তাইকে একবার বি না জানি একবার বি মই তাই লগত কথা কোৱা নাই ওলিবি ভাই আপনি রুখি আছে মই আইবি মই পুংজি না তাইলা অসুর পুংজি ছিলে হাক করে না নাংলা খৰ দেখাবি ডাঙৰ কাম গুৰুলে আছে ঈশ্বৰ अपनी ला खोर जाओगे ना मॉर्निंग चा भी ना खाएगा ना उठी ना चाहिए अंतास से मोइला दीदी ब्लाइंड होए ना था किसे मोइ ना जाने इको बीमार भी नहीं ब्लाइंड हो जाएगा ना 1 month भी होए से कोई ना दीदी मोइला दीदी तांगोर दीदी तो ब्लाइंड होएगा ना था किसे दीदी तो खोर दे खोराएगा ना था किसे तो टाइम दे ठीक चौका दे भोएगा ना पैसे इतु हंस तो कोई ना लिमाइम सोंब्रा तितिला माता के मारिगना साधान खितायना प्रार्थना কৰিছে আমেন গুৰা লগলো সুকু খুলিছে এতিয়া ভাল বাৰ দেখি আছে ঈশ্বৰ কাম গুৰা কোৱা আছে মিৰাকল ঈশ্বৰ লৈছে গলে না লাইফ যাওলে লাগাবি এক্সটেন্ড কৰিও
प्रार्थना तो तीती तो कुरिया से ओ भाई अपनी ला नाम तो चेंज कुरिया से दे क्रॉस आसे दे अपनी ला नाम तो क्रॉस आसे दे अजी ब्राह्मणी के दिया तो शिप्सी वंपेंग आसे दे कीमान तीसे ना जाने वाली भी शिप्सी वंपेंग आसे दे ईश्वर काम कुरुले दिया आसे दे अलग न कुरी भी दे ईश्वर ला तंग पें पुकी कसे पापा निमित्त बिशी प्रे कुरी दे 5 years itu he dikhaya se aro bi bishi extend kuruna aro khata kuruna na jani holi bi papa nimitte 5 dikhaya se o papa garni bishi prarthana kuri de gon rakhi dise itu 5 years te papa do jaise yutkan isola kotha do na ini noi de itya bi itu heaven laga moi la khor moi yat kuri ase John chapter 14 verse 1 de ase do idu John chapter 14 verse 1 de apni nimite bona khor aseo moi nimite bona khor aseo kon bisas hoigena atma de salvation loigena thake apni nimite isobra khor banai gena aseo moi idu testimony gana karni kuri dibo gona moi idu likhi na gana karni moi banai dise itu gana ekta kuru moi kola do pal no bodi Thằng mê si mê yêu mà bu chính như ngọt nàng chỉ số tơ man chính để se đừng buồn nhớ cha tu mê ya ta pa su chính mê su yang ngọt nàng chính để ang pane benga tang me ya yang sip sipa kawang ngot na nang asme lam phi tang me no ku kawang ka dong như sang si bông men me tang mo bu nang sing nang sep si yan tu ok la ta we nang so san la tang ma wong nang bu pa ka wang nang ngot na tang ma se sing bu pa ka wang nu ai ta khai te na me bu nang ne tu man yen fa pa nang yan tu ok la we nang so san la we nang te kim la we nang mi
ông mười man sĩ ông bé hạt đôi chích mix sâu mà liê bay vậy ai ya ham chin de hung li bu bay nam ông bé hạt đôi wang tang nok đâu mix sâu mà liê vậy chin de mong mai nang chinh ne hope chang ngang chinh ne wang tang mà security bank account ni kubin na thakiwi ikun hoy दुनिया दे थाकी बोले जगह भी ना थाकी भी इको ना होय heaven दे मोय लगा खोरा से उतु दिन मोय रुकिया से मोय बाइबल पूरा बरा को न होय ई कु के भी फिट ना थागा ईश्वर लो आनिमी दे मोय के मोरम गुरा ईश्वर बरा आत्मा दे इदु होली सिटी दे दिखि बोले दिसियो बिशी मानु होली लैंड तोड़ दे जाए इमान फाल नोआ जगह दे जाए सिरे होली भी मोय लगा आत्मा दे पुंजा होली सिटी एक्सप्लेन गुरुले भी खत्म ना है इत्या भी मोय लगा इमेजिनेशन मोय लगा माइंड दे तो सब आसे लिखी भी गोले मोय पिक्चर क्लियर लिखी दिवो पारबो अपनी कारणी भी आसे दे तो खोर अजी व्हाइट फ्लावर तुरी ना किमान आसे अपनी निमिद आसे दे ओपोरे बुहा भी अपनी गन लगा हाथ दे ईश्वर ब्रा मोरम bra free of course salvation dia aji naloy na nazabi de aji ready no ha manukan ready guru bi de kidia ang babra itu manu norok te halisile gusao igna taibi si gusao ise olibi aro ola bole chance nai hang chingne iman ma nyiknang hayang boy aching hai li bishi manu idu heavily la waiting they invite kuriside bishi manu abani karne isobra prepare kuriside holy bi isobra pela noy apani he dressing laga nayo moi brai yenibu dress laga nayo itu karne yenibu halo dress na loa karne he kitai seo aji itu salvation laga rope salvation laga kapra salvation laga dress itu pindivi ko bole mona se mo apni kan ge itu pindile he mo khala physical death prabi life aro dibo spiritual death prabi uthai dibo mentally death olibi isobra aro revive kurubo matia se apni ge youth kan anyu abakan kini ka se apni aji itu laga time let na guri divide noile to kali bishi let hoy jabo last pali bungja se worship team aro gana guru bele youth kan ready guri thakibi aro ama baba kan ge kobole monja do aji do youth kan mo kan ki man isolo de moi man mangina lamba pray guru parubo idu yop khotam noy gna last laga time ni sina khushi na jabi dei morom bra khor pungji gna bimar hole tiktar hobo itu situation de kasi chamloi mong me nok tan lili me sanguna tam nang buyo ada yok pangoyama deni buju me kasi nang chang advantage ya tu buyo kon pi last pray khotam noy na kun pi na jaw aji ate sa youth launching ne moy man youth am youth alang lan ne yo patamlak tau yang phai me taman mo lan moy man yu ayup yang yo nok da ka ya tui tim ne man yu pe lu tayan kai konyak taman atawa yamai tau ching ne yong mai saulen ne kawang te yup yang chimbua kawang te yup yang solak okay haga tanlak ching ne china tam nang akum ne bible verse cha to ke inangi Revelation chapter 3 verse 20 I stand at the door apni laga door chade moi khara kuriya se ityabi ishor laga atma khara kuriya se apni ke feel kuribo dei ityabi ishor laga atma bhavna apni la osode pungchia se dei I can see the move of the wind of the Holy Spirit yede moi dikhiya se atma laga hawa mara moi dikhiya se phuino kuribi tayar kuribi aji isobra tangor kam gurubo apni ke phui khila noi dei kiba ekta hawa apni ke aise gole
Puiran na lobi de kushibra accept kurubi. Bira yasre apani la mon pisari yase. I stand at the door. Moi apani la mon osode khara kurina se. If anyone hears my voice, kata ta me angawing chai bunameng kama and open the door mong chang ep kama, I will come in into him or her and eat with him. Saan hoy kata ta me mong chang epe e jingne nyui pa kama tawa I mong chang de onglak ayang I pai ha ying lak. Oi, isor, abni lagamon Peter ay gana. Iki tiner kawala ay sukali kiman kusi kota seo. Zacchaeus laga korde iso pat kaisido. Pat ka nimide. Zacchaeus itu rati de salvation paisido. Itya isor, abni lagamon Peter de tiner kawale mona se koise. Kon isor ke mon khulibo. Aibi isor logote mon khulibo. Aro he or she will be with me. Ek par isor abni la monda aigana. Apni logote khalo share kuri se gole. Itya moi tai nimide hobo. Itya moi tai nimide ase gose. Isola promise kitya bi fail no ide. Itya bi lobi de. Youth executive lan, president alang lan. Advisory board. Hem lokat teman ito may yung kay. Ado hem lok yang teya youth lan de teman moi man palak. Worship team ma changa tok phai mayong ko to hi pak ya pha. Teman jelalan de moi man paunang. Teya kawang ngaw to sonang buyo. Kawang ngaw so to bu. Teya ninok haim lan yen nang ya boy anyu apa nang ya to. Kawang yak me Holy Bible. A new Bible scripture. Lai ma pangonang gi. Nang tamya yo sa to pangonang gi. To palak kay sa. O yan na yalak kay. Hadaw lan yalak. Jalalan. Bible lepwa theology puru wala bishi olawo. Aro Bible scripture. Scholar libi, scholar do libi, business do libi. Bible scripture do apni kuch jaga de thaki tare jaga de purubo parbo. Itu matlab asre. Kuch jaga thaki libi apni isor kam kuribo. Itu la matlab ase. Bible la kotha likha kitab iman digna ase. Pota se de phak kuribo mo eda. Itu moi man phak kurule. Itu kan ke moi ke motop kuribi kona mata ase moi do. Moi a time de president kurina taka oche yanwang ase. Aro ache pangsing ase. Itu tuita laga time de moi executive hoy na aise. Tai kan ruka bishi de moi ke punctual moi jana nai. Isor bra aro moi ke punctual dise. Moi pungcha dai ne brother na nyai president dagise. Moi jun kurise. Itu pichi de pangdai dagise yete ase aji. Pangdai moi jun kurise. Koto moi se singyai moi jun kurise. Koto moi se nyaing moi jun kurise. Koto moi se etia nyampo moi jun ase. Moi laga time de. Moi a time de kimanjun leadership turina aise. Sop ase aji yete. Tai kan moi ke modap TV. Isor laga nam de. Youth kan ke blessing dibo de ko na mata ase de moi to kan do. Aji blessing dibo. Kichara no bo sop lobby. Lobby. Bible puri bole kan bi lobby. Mohin gana kurise yup kurise gol khatam hoy jawale ase de. Itu aji do moi pusung rati apni ki iman mati se anai aji do map TV. Kiman jun theology puro mon ase itu khane matibo moi aji do. Sop ke na dibo. Apni kan nijor commitment lobby. Kutte boy itu jagate apni isolo de kotha kurbe aji do. Alcohol aro na kurbo. Except theology puri bole kan. Moi la tangpem moi ta kan ke dibo mon ase. Moi laga isor ta kan la te moi dibo mon ase. Isor bra moi ke dia Bible handover kuro mon ase moi theology puri bole kan. Aro apni kan PC pal isor bra bless kurina tangor hobole ase. Youth kan bishi ase. Itia moi khushi bado. Moi laga youth choir de buhi ke na thaga kan officer bishi hoise. Theologian moi bra bi tangor master degree loi khotom wa bishi ase re. Ke BCM youth kan. Itia pi puri kana bi aro bishi ase de. Interview lo atinde. Interview port bra. Apani ke BCM nimide ki development anibo koise. Moi koise moi development karni an hoy. Development moi iku guruon na parbo. Hoy isor bra moi man kurile moi kuribo. Hoy libi moi do soul winning da aya ase de koise. Itu karni fail ho ase do moi. Moi jani do. Moi ekla
Development do aji dikhimo kali khotom hobo. Soul win hoa to forever karne ase. Moi nimite nohoi. Ishor nimite aji apni khala atma ishor sor de dibo mon ase. Yede Purana president kan tai khan la hat pra blessing pilobi. Itia president thaga office bearers la blessing pilobi. Dibo moi kan oli bi lobo na lobo. Apni khushi ase de. Moi soul winning ministry de moi ahe ase. Itu karne ishor pra bishi kam gura itia Kim Manjun moi laga under the thaga youth choir bra first time they start hoy gana thaga khan jai gana ida master degree khotom hoina a khan mo khan lote sau san kurina bi bishi ase aro alak field de women leader hoa khan bi bishi ase youth passer hoa bi bishi ase tai khan moi bra tangor hoina passer hoa khan bi aro ase mu khushi pai moi bra sika moi opor jai se kole mu khushi pai aji youth khan moi do susoi kurina jawole ase ishor laga kotha moi ki koi ase ituhe ase moi holi bi apni tu grow kuribi uthibi tangor level tu uthibi sit tangor lobi ishor laga blessing lobi de aji mogan kotha bra dibole ase apni khan kena hate itu kuren na noi apni bless kuri dibi de blessing tu phak kuribi de koise moga atma bra itu dibole kura ase itu apni loile kam ase net exam clear hoina tha yete boina ase de 3 June apni karni itu hosa laga ishor brai apni ke bless kura jaga ase de arrow mark tigna ase apni laga resolve apni laga row number 3 June laga row number de ishor bra direction mark tigna ase itu matlab to aji apni ola itu sari tigna alak pisari le na pawre itu apni ke dia ase 3 June net exam clear hoina thaka pachakhan 3 June karni itu ishor bra choose kura rasta paise de thanks dilobi ishor ge aro bishi tangor blessing ai bole ase kana no gura gi de ishor bra ki promise kurise itu dise January mogan pray and fasting loise itu time de ishor bra football ekta dise youth kan moi koise na ama baba thaka nai koise na ko nai moi hosa laga hoa bra testimony ko ase de international players ekta hobo de football kun football ke interest pai khara kuribi gosi to khara kurina pray kurisi de aji football star wangjam gosi na tanai manu tigna ase de isobra KPCM karni bless kuran hoi de yedi jama kuril whole entire konyak ase de alak busti sob jama kurina mohan KPCM bona ase KPCM koina mohan ekla ke blessing paulen hoi Kimanjun yede Baptist membership noy ka na bi aise apni bi lobi aji pabo apni bi konyak youth karni blessing do moi mangi na ase ishor ke aji lobi itu kora mohan ekta gana grubo itu pichide mohan pratana grubo itu pichide last wala do mohan sob pra moi man mangi na pray guru tui par pray grubo mohan aji itu karne itia laga pray to khotom hoisini bhavna na gurbi yo ayang auhio tayan tea jingmai lamlinga kasi toiling kumaya may lagang tawkay me yop ngo ande plus tayong atawa Kristan yung ngoong lam yichi
yong atan gay yang haka yong gay uto yi the face meng bulan to yi face meng bulan se haka line jam ling gay sa ba yu idia ko ni sina itu revival de moi laga life isor ke moi dibo tai bra moi ke life dise moi laga life isor ke dibo moi theology ni mi de isolo de moi tang pem bukiwo ko manu kunuba thagile ekjon olibi ko noi duijon olibi ko noi yede aibi tai khan ai thaga time de kunuba advisory board youth president alanglan anyo youth director alanglan numan masubu ne meng kama chingmai lamlenga numan sut punyoy me chama yong kai chelalan de moi man pha tia theology purubole hey sorom no guri dei utu tin dena isor bra manu laga osor apni confess krishna moi bi heaven de apni nimide moi khara grubo ko na se de isor bra phui hoy kana na thakibi aibi de aji isor laga blessing lobi theology karni ne dusra noy theology purubole kon monjo ase o teri hobo pare holy bi apni laga atma de theology karni kotha kurise itu revival te hole aibi apni financial duk bisi thaki holy monduk no grubi de isor do dukya isor noy moi ke pala isor pra paliwo chiria khantak to chiria gan ke storehouse nai holy bi pali kana ase ani to chiria bra bisi tangor noy ni koina ase de isor bra family duk bisi thakiwo apni family first noy de isor first ase apni khara grubi apni khara gurile isor apni la family de kam grubo bisi jun bra moi ke koi kana ase pacha khan loi kana amni kutte jabole ase ke bcm de iman lamba sal kam guri kana apni iku mati bi lo nai jaga bi nai apni kutte jabo bisi hudi moi tai khan ke koi isor bra moi karne jaga prepare guri kana ase moi phoi nai itia pacha ama khan loi na moi kutte jabo itu bi isor bra kobo family first noi de isor first ase aji apni bra lobi tigonlan chingmai lamlinga taulan de ticket na mengai sosan yulano pai gai kongsulelan no man pangnya ta lei gayo yutkan phui na guri de lobi de itia pi lobi de itia yede tangor khan bra ki blessing release kuribo isor laga nam de to blessing release kuribo receive kuribi yutkan sob khara kuribo kiman yut ase khara kuribi hat othabi isor ke mangibi apni ki mangi bole mon ase mangibi de aro ama baba khan pacha khan revival de 10 crore para nai moi ai kana ase ko ama bi khara kuribi papa bi khara kuribi pacha khan revival de 10 nagura khan ama baba khara kuribi aro online de sai thaga manu khan 3 jon apni laga NBSC result phal olabo de apni ke ko dimapur de ase dimapur de itia online de sai ase apni karne isor bra rasta khuli kana ase de pratana kuribi media de kiman itia itu online de sai ase bless kuribi apni gange India de Bangalore de aro Delhi de Bombay de Kolkata kiman jun out of Nagaland de out of Montown de ase apni gange bless kuribi aji receive kuribi de nijo karni lobi so manu itu youth kan ek chun bi harawale na dibi isor soda aibole dibi aro blessing time ki mangule ase itu dibi itu receive kuro dibi ko na mo khan ekilor pray kuro aro youth kan moi ga dibi naga prarthana kurbi dei lobi dei mo khan bra yede khara kura youth porna lan mo khan bra do dibi tai khan ke blessing na mo khan karni pray na kuro mo khan tai khan ke blessing dibi dei youth khan ke blessing dibi ekilor de prarthana kurbo oh hallelujah hallelujah hallelujah
Jesus phải thay lòng lời em anh nhìn có thương nhớ anh nhang Jesus phải thay lòng có thương yêu anh nhang Jesus phải thay lòng có thương yêu anh nhang Jesus phải thay lòng lời em anh nhìn lời em anh nhìn you take the whole world but give me Jesus you take the whole world but give me Jesus you take the whole world but give me Jesus no turning back and I surrender and I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender, Lord, and I surrender. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus na nga. Nangalan ng aking anak. Yung buhausin mo ng King. Oh, nanangaw malot. Nangalan mo dyan. Hallelujah, Papa. Hallelujah, Jesus. There's a blessing in the name of Jesus. Let's all sing together this song. There's a blessing in the name of Jesus. And receive your blessing tonight. This is the time. This is the time, this hour that you need to meet with Jesus. Jesus is waiting for you with open arms. Nobody can stop you if you repent from your sins. Salvation is sure for you tonight. There is Receive your salvation. in the name of Jesus. Sing it together and receive your blessing. There is blessing in the name of Jesus. Hallelujah. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, Hallelujah. break every chain, break every Receive your blessing. chain. There is blessing in the name of Jesus.
break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. There is freedom in the name of Jesus. 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 Break every chain, 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 break every chain. There is power, power in the name of Jesus. There is power, power in the name of Jesus. There is freedom, freedom in the name of Jesus. There is healing, healing in the name of Jesus. And there is blessing, blessing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. You break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is freedom in the name of Jesus. There is freedom in the name of Jesus. There is freedom in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Senang song le payabay. Oy, lan moy man ya yi na tapa. Ewi o ken bayan na tatam. Jiso nang moy man pabu chine minyong pabu ay. Ang sene uban nang moy man chalalan yak the fadagi. Hado kasi aku ya na tatam. Ngay ni iman yo lam de yan lak mo nang. Apa kawang iban pa nang KMCO. Ayang alang anulam nyo mat kem na tatam. Jiso nang sepsiye. Kunyak chalalan. Kibisiyam yun lang kung kabumoy man tambase. Jiso men me. Moy man tamayo puay. Tula na sa upan ng mga iyo. Amen. Yu pala no kung kabuyong kay. Tumahan kawang tamoy man yuyo payanlak. Yoyo iso tiyang me.
môi lan nhong cây Ado revival ya ay tam lak chine kasya nang chang wiyok hok yang gi Ado tay tam akungwang buhay chamse kasya ete loy ado ye ya lak chine tak amyang cha fa yang gi Ado pum malat tak yang lohi bu yamay be fa yang gi Anyo ado revival ya awang do tak may anyu de ano tak na tam yang gi chaki gi bu sa recover na fully recover man meng ba anyu ka ngonang okay anyu ching no yok kai anyo hado kasi now tambu kawang te minyong pai moi man yu te man ka yo payan lak moi lan yong ha moi lan yong kai sa ba chin lo bu moi man yu kai yo chin lo bu ma ang pa kawang hangi ling ne tambu ya bai hado kawang ching ne ngolak do kai hado ayen chin kawang te chin yu oh yo li ne ya tambe Ngaiwang platinum jubilee. Oh may se ngoy na tambase. Teman moy lan ne ayen chin yu Moy man ne hado ayen moy man yu Cham se yo byang hado ma revival toy so bu nang wa. Cham se yo ba. Chao ba kawang. Nang de minyong baboy. Hado kasi de. Jisu min men nawatam nang. Hado wa jisu nang o byang Jisu nang de minyong baboy. Awang ya kaya tam ngoi se o upa nang ngoi tam minyong Ayang kawang nang ok lagi. Minyong apa Say nang de nang baboy. teman boy Ayen chin nang moy man teman yang chonfa nang teman boy man Ang sinadong, oh nang teman yo Ayen chin ya kay oh nang boy man ngan yu nang Oh may nang yak de sumat nang teman yo pa yu upa Kawang na ayan na may yakay. Ayang ano po ba kawang? Ang sine. Yoy na subuwang ko. Yoy tingnan mo man yuyabay. Apa nang ataw mo man na tamba. Ayang ataw ba? De yapiba kawang na. Nang sisome pagsome chindali mo lakay. Pa daw yalan chinde nang sisome. Kada cha noy nung ba. Chin saw ang upo na men ba. Chin pawatam ba. Sino po ba yan ibu tawa mo nang wala na sa ito ng iyo po. Yan ibu mandaw ko usin mo nang uba libu matanyag yo. Ayang boy kawang nang yayang simsimen niya pa. O ba accident matanyag yo. Ayang boy apa nang pongchang po nang yamlak juday patag si. Hallelujah abang kawang. Uba revival. Ay deme saya nang obyang gi. Uba tayo dim yayaok lang na. Kasi nang tiyang tukpo kayang ayang boy apa nang okpagyaw ang damin yung baboy yan wang tang kawang ataw boy man chinda yapiba kawang hallelujah wang tang kawang naman kaya nga yalak ba na wang tang tawo epe kunyak nadalan yun boy landa na boy man sunatan pa hallelujah Jesus. Pa, ang kafanapaki. Nangamong buki at Jojayo. Kaya nga nangalang buka. Yung wan ba kawang, the church moves because of your hands. Hallelujah wang dang kawang. Nang yaha chaw angan wong tuiling bujine kawang nang damenyong bufana. Hado revival tayo ma yung me. O yan ocean de kawang nang touch na yang yang ye. O be anu kadok new do so the yisle yin adam. No turning back, no turning back. We have decided to follow Jesus. Hado commitment, dedication pay. Yalak pa pan paboy. Anya na theology nya ulak ching na naw silan mabung ay dam yang ye. Hallelujah wang dang kawang nang menyong boy. Hayang anya ine Yanyiba Jisu Krista tangbe madakpo epu eli bumang tau ba yop nok kim jing de ya ba ya hawan de o wang dang kawang anyai ne theology nyau lak lan de pabu cross o wang dang kawang hayang theology nyau bulan tu man de pabu cross
hayang Christian land duman da pabu nang tangpem se KBCM da pabu ado cross se kawang nang da ating lakpo anyay mong jonga ating lak na dampa anu kasi dok pumayay na dadam nang sausan ba anyay hongban da kawang nang moy mandam do I family da moy mandam do hayang nang wong pong mayalak pa nang yang nang ngone chondo hayang naw silan hangsine dia da ngoy se hayang anu mo bumong lepang ye kawang nang moy manadam do hayang wangdang kawang iman yen me dolo may bupay na dam do monghembo la yen dam do hayang salvation daw dige se kawang nang da minyong pa bupay hado revival daidam samay bupa maso dam bupa yung wan ba kawang nang minyong nang hayang ngani mande hayang hado mo Christian kadalan to manda dok po hawla hado temptation me yeyay ba wangdang da ngoyok lak sing nese wangdang kawang nang mabubong pagay sa tuwi sa lili so dam mo minyong pa boy yoyoy nokta la yen dam pa nyambu ba yichi mongham bay hayang wangdang kawang nang mabu mohiman wangay bay hayang nok sama hadaw wandik palak hayang adaw ba wandik maatay na tadampa yanyi ba chi so kristaman ma wangdang kawang nang minyong daidam so dam mo jina minyong pa ngay wang bu sabi kibu youth rival daidam ma moilan hawak lak sing ne nang chilalando chinba udampa new balando chinba udampa hayang nang yalak pa chon bungo pa wangdang kawang nang minyong yupoy taulan so pa nang mene nang mongay yeo amen Tumantay tim sonang sa ayan buoklak kawang chingmay ayan si ayang chisu persan numan bay chin de ngosi Listen, you lead, move on. I'll bring
thương pha đi thương pha chỉ trên thương nắng vắng ai đi thương pha chỉ trên thương nắng vắng ai đi thương pha